Manipod ka ni Kabsat Hilda sa napod na nagantintay patangatangay drama ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yu amin. Hello mampay ka ni Homer Alamo, Ryan J. Gutierrez, dita paniki Tarlac, ken ni Dalyasat. Kasimanti ko na ni Kabsat Hilda. Dear manang biyanang, talo kami ngagkakabsat, kat agtawon kami ni itinasuro ka 50. Shakti buridak. Dua kami aba kiti kabsat ko alalaki, kat timat may isa pa kabsat ko, may isa abalo. Da kami iti kabsat ko babae iti pagtarayan, da ito istoryak. Rogyak man nga rod, di agsalaysay. Kasta, pinanawa mo ti pag-abangan yung apartment iti syudad, Mildred? Wan manong Romeo, awan mat nga minan kadwak ijay, tanaki asawan di anak ko akad kadwak ijay. Inyawi din ti asawa na ijay lugar da. Agluto-luto ak iti merienda, ta isursur ko iti balbalay, tapno adamot pagsapulak Ay ketala, makaambo ka ading kaw. Talo tayo nga ruday, ngagkakabalay nito yung family house tayo. Ta agpapana tayo, mat nga awan asawa na. Ang kakabala tayo nga rod manan ama ng Mildred. Agyaman nak no kayat dak akabalay Hilda, manong Romeo. Awan problema kanyak. Mayat kay di atap no, adakad kadwa me ni manong Romeo. Uy, tangay baak kami ka ni Hilda, balo kamay. Agkakabalay tayo, tapno naragragsa. Mailiwak mo't laeng kada kayo akakabsat ko. Iso na panunot kunti agawid dito'y probinsya. Gumatangak man. Anya day, Jay? Ni, Nana Mildred! Nagawid kayo mat kayam! Nakabakasyon kayo mat! Agyanak dito yan, Dora, balasang ko. Pimanaw ako ni Jay pag-abangan mi. Tawan mo't kadwak ijayon. Inyawi doon Jay manugang ko Jay anak ko ijay lugar da. Ay, kasta aya! Kat, anyat gatangan nyo ngay. Sabon man na paglaba, balasang ko. Anya sa buon, Nana? Kumpurmiditan. Basta aglabutab. Sige, mabitlaan nga rod. Ay kat, nasaya tata na panunod yung tagnaid man nandito yung lugar tayo. Ganitap no adda kadwa nagiti dua aba kakakabsat yun dita balay da. Ay, at 20 sabon, Nana. Ay, agyamanak. Adto'y matibayad ko, balasang ko. Agpapada kayo ng awan asawa na kadatatarmiyo ka, Nana Hilda. Tanabalo kayo magmanang. Kat agpada mo't abaak dagijay kakabsat yo. Wan nga rod Napintas kay mo lata, Nana. Mas na di kay mo bumakbakag. Thank you, balasang ko. Sa anak mo't nga may nakomportable, nagbali na kalusyang. Iso baby face kayo lata. Tanasi kaso kayo itibagiyo, Nana Mildred. Agyamanak, balasang ko. Mabalin nyo pa iti makiasawa no kaya yaw. Ay narigat ti agsao iti patapos, Dora. Iso ajak pa'y lamasungbatan day taan na ibagam. Naglukmag kamot una yun, Hilda. Binaybay amot ti bagimon. Ay na, nag-imasamat nga ron ti mangan manang. Ay naading ko, ag-diet ka, tagpakutong ka. Narigat ti agsakit, Hilda. Di kan sapay ag-exercise. Saan ata ag-diet mat nga ron ti pagsapulak? Nakatugawak latan iti makinak nga ag-diet. Dagito lang dapan ko ate, maik-exercise. Di naklatol-tuladan. Binigat nga agjag-jogging hak. Iso akanayon ti panaglingot ko. Kanayon pa iti panagsumbak. Ang awan mo't sumba dito'y lugar tayo. Asino kumamat ti mayat nga agsumbay ito ngay. Tumaktak dahil tayo ti trabaho. Kasapulan tayo nga rod ti ag-exercise ading ko. Haanan, bakbakatan tayo matlaangan. Rumarak pa'y Hilda. Kita man no bagay kumatlaang to'y baggy pants ko. Ni, anya nga baggy pants, manang? Ay, awan, talaga na udi kan iti uso ita, Hilda. Isun sa adi ka makaas-asawa, tawan amom kadag iti uso ita. Kasto iti bagbagada baggy pants.
nalawlaw a pantalon. Anya matdata nga pantalon ngay, madmadi. Malamente sa kadita ha. Nalaka nga sumrak ti angin. Di mo amuti mayat. Kanbay sa kastamat te pantalon dagi ja teenager. Pang teenager lang te kastama nang. Ay naading ko, mabalin oray bakit. Basta amom ti mangdala. O, bagbagay ko, tanalaingak ngagdala. Iso nga ado ti agar-aram kanyak. Nga oray balo tanalaingak nga agporma. Iso asika, tuladin na no kayat mo ti makaasawa. Nakadwa akon iti asawa. Ngamsika, awan pa'y uray maysa. Uray hanak nga agasasawa awan na sakit nga bakrang ko. Oo, nga ta. Imposible Madlaw mo't makaasawa kan. Ang mabain ka lamang ibaga. Ang no kayat mo. Ibingayan ka kadagiti agar-aram kanyak. Hanan, bagi may sudaminan manang. Ay, Manong Romeo, talaga ka di nga napinpintas ni Manang Mildred ng siya? Ay, apay kasta ti damdamagam, Hilda. Basta sumbata man ti damdamagak Manong. Talaga ka di nga napinpintas ni Manang Mildred ng siya? Agduma ti pintasyo ading ko. Saan kailangan agkaruprupa? Datakano ti agkaruprupa. Anya? Hanumat man nga ipilit nga agkarupropa ta Manong? Sang kay bagang matekas ta? Katisubot nga mintiag paiso ading ko. Dahil di tatang ti immalaan ta. Kat nimot nanang ti immalaan ni Mildred. Apay nga rod ngay nga ad-ado ti ag-araram ka ni Manang. Siya kat awam pa'y mailawan nga ag-aram. Sipud balasang ni Manang Mildred, adun dagi di ag-araram kanya na idi. Ingga natadtanga na balon iti namin duwa, adala tag-aram. Iso nga kunak nga napimpinta sa matngam siya. Nalaing lang amin nga agdala ni Manang mo, Hilda. Ken mayat ti pamagina ta kung kontrolan na ti kankanan na. Sikamat ngamin kat nagrawit ka. Kanam amin na kayat mo akadan iso ang nakaluklukmig ka. Uray hanak nga sumiksi no agsaraaw matityan ko. Hanak nga nairwam. Tingamin kayat na tutyan ko kat mapuno nga kanayon. Hanak nga kayat nga mabakante. Iso nga baybay amon data dayit. Naimbaga oras mao, Hilda. Ada ka day ni Manang mao. Apay ni Manang ko, Manong Sairo. Sa iraw tinagan ka o sana sa iraw. Si kakit di mo't, Hilda. Parehas mat lang dayta. Sairo kan Sairo kat agpada. Anya tibagam ka ni Manang ko aya. Ay, umay ko kumamanin armen Ay, nasakit ti walo na. Hana nga kaya te mang-entertain iti tao. Baliwam ti umay. Nya. Sumarag ka, Sairo. Nay, Ay, bimangon mat gayaman. Sige, sumra ka nga rudan, Manong Sairo. nagseksi ka talaga, Mildred. Magbagay mo rekta, nakiting a short pant mo. Nagpudaw ka. Thank you, Sairo. Kaano nga ron nga klunan na ngay. Nabayag mo't basitay nga gar-arimakin ka. Saan pa'y nga ita, Sairo? Narigat ang dardarasudos. Di mon ibay-bayag atanay, mapmapanan titawain. Bakit kan lakaitaan? Sambutan ta ti agkasar. Ha? Sigurado ka nga ikasarnak no bilang aklunan ka, Sairo. Ay, why? Jesus, no anyas ti imbagak aramidag. Sa anak nga glaslas dawg. Jak pa'y mat nakasagana, Sairo. Ikanak pa'y iti panawan amang panunot iti dayta, Ngam no di ka makauray, nawaya ka sumapol iti sabaling armam. Ay isaan, jak sumapaw iti sa balay. Taas si kalang tinangriing, itinabayagan anak turog ariknak nga agayat manan. Bola. San man? Agpaisaw ti ibagbagak Mildred. Anya, magdato nga kaldero nga agtin, agpailangon. Alay, agong ungot samat ti gabsat mau.
Kasta na day tano at da umay agarom kanyak sayro. Ay, ay sa bagay. Uy, nalaw ko na ita. Nakamisot ka na yung umayak dito balayaw. Bye-bye di mo panpansinin. Gagangay na tabaket nga minabalasan. Nalaka nga agong unget. O ilaw, sa gabing madilim, larawan mo neneng, nagbigay pa sa'kin. Ne, asino di agkan-kanta itarwan? Imposible nga agkaruling dahi takat nalpas matante December. Kan o ilaw matya kan siyon na. Ay, kitak man itari daw, kati. Ne, matgayam tede nga kalugaran mi data. Oy, tede, apa nga kan-kanta ka ita? Ay, naimbang na oras mo, Nana Hilda. Para na ako man ni Manang mo. Ay, di man ang kumanan? Ada ka ni Manang mo, Nana Hilda? Ay, awan. Siyak taday to'y balay me. Ang orayawan ni manang kwakat, agkanta kalata. Ay, kunak no adda. O sige, balibak nung nga ti umay nana. Kat agkanta kalata at adenggak mango. Adakmat nga agdengag. Sige pagbigyan ka nana. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Ni, anyat katawa nga, Didi. Ay, kwa. Pasutikan ta na ita, panagkatawak na na. Tawanan mo ang iyong problema. Nagloko dato nga taon. Taday nga ako, nagmayad di kansyon na. Ngamidi, nag-request man maditi kansyonan. Apay, adapay plano maya makiasawa Mildred. Kumpurmi amanong. Kasla maaw-awi sak nga rod manen ang makiasawa. Takasano, nagaduda moten nga kursunada kanya. Kasano kat papintas kamot nga minapapintas. Lagkikiting pa yun nagiti isusuot mo. Pasensyakan ka bagis ngam silang akitaan. Bado nga minti teenager nagiti isusuot mo. Kat na bumakit kan. Saanan nga agmats iti edad mo nagiti kawas mo. Oray tasaan mo't amadlaw nasurok 50 ti taon ko. Adun to pa'y ti mangibagbaga akasla nasurok lakano 30 ti taon ko. Kahit mamati ka ba? Katwan ta ibagbagada nga rod. Saan nga amin na mangig mo apamadayaw na kin kakatagpaisaw? Taadon na kiti bulilikong at tao ita. Saan mo't siguro, Manong? Ay, kita ang mga mailawan ka. Di ka madanagan, Manong. Awan pa'y ti aklunak kadakwada. Tapno armundaklak ta. Nagmayat nga mintirik na ti maaram kat. Makapakilig. Nana Hilda, umay ko alaan ng tiimpadait ko abado kada kayo. Ay, sige, apag iso nalpas aminan Erika. Nasaya at nga rod, Nana. Sa balimat man ang tilugan mo. Kan ay na, talaga nga naglaing kan nga ag-drive, Insurunak namin nila kay ko, Nana. Ay, isurunak man mat nga agmaneho. Sa mundo ipabulod da talugan mo kanyak. Gatangin nyo langan, For sale day ta, Nana. Tagumatang kami iti sa bali. Tay dakdakkel ti alaan mi. Nanginansamot dayta. Saan? Nalakalaang. Ta saan mo't akabarwan ang modelo. Kun mabalin ti hulugan. Oh? Ay, mayat nga ro ano kasta. Alain yun, Nana. Taagsuro kayong agmaneho. Agsapol kayo iti pagpasurwan nyong. Agpaiso hulugan data. Wala na. Awan problema. Sige nga Rod, alakon. Ngam di mo ibagbagay ti sabali nga hulugan anya. Ibagam nga in cash ko. Ay, katuan, Nana. Ay, naimbag man tadaing gatang mo itilugan, Hilda. Wan man, Manong.
Ay, di ba, amom tag-drive. Kitwain, nabayag mo na driver akiday. Isurunak man nga ron, Manong. Uray tangganan ka. Ha? Ay, kitwan lay talaga yam. Nalaing kamat gayam nga agisuro manong. Nakasuro adagos ni Hilda nga agmaneho. Wain, automatic matilugan na. Nalakala amasuraw. Isuro naktuman mat manong. Ay, gumatang ka matitilugan mo nga pagsuruha, Manang. Ha? Han mo nga bulbulo den tilugan ko, tapang personal ko dayjay. Ha? Ay, ni Manong Sairo ti malabasak. Isabdang ko tilugan. Manong Sairo, papanang! Ah, ay, kamot galang na ita, Hilda. Ang dami tulugan, ma'am. Wana, ginatang ko. In cash ko. Umaya ka na lumugan. Papanam nga minaya. Ay, ikwa, mapanak ko maijay balayaw. Pasyaramanan ni Manang ko. Ay, ikwa, umayak ko makikape. Sige, umaya ka nga ro din. Aglugan kan. Ay, nagpintas kamit kan Mildred. Kadigdigos mong sapay. Wala. Takababain mo't no adamang sarong karkanyak no naang dodakit din. Ang naklaatak at talaga ka ni ading mo, Hilda. Nadamit lugan nan, kahit amo na pa yan tiyag manehaw. Kasla pimintas mutan, hindi adalugan na. Ha? Mabit lang, Mildred, Inak man tulungan biit ni Hilda nga agwasing itilugan na. Padumot gayam ti kortam, Nana Hilda. Kilat mo na bimak nang ka. Wana, jak nga may nagparparamag. Ngam mangirwarak manan itilugang ko no next month. Ay, agasam man. Chimambakan sa iti panagdadait mo Medyo. Akit paparamngay. Inak man agmarket, Teddy. Ay, makilugan akman, Hilda. Ni, apay nga Hilda, kung kunamlangan kanyak. Eh, nagpintas ka ngamin, Hilda. Ay, aya, imbag man tanadlaw monday ta. Wala raw. Saan ngamin unay amadlaw, idi ti kinapintas mo. Idi awan pa'y lugan mo. Ha? Ngam itataddan lugan mo. Kasla rimwaran ti kinapintas mo. Apaya malmalday ka, Mildred. Kasano? Kat inagaw mo't ni Hilda dagiti sotor ko. Ay na, agararamid ka mati istorya nga manang Mildred nga. Kat agpay sumat, ginargarim ida, iso asikan ter armunda. Han ko nga ugali tagag-agaw iti sotor manang. Kat no isuda timang surut-surut kanya. Itartarayak to pa isuda. Imposible Kat no iluglugan mo ida kanayon. Kat makilugan dagayam di ilugan ko. Kat pasensya kan agbawing dan kanya. Awan mabalin ko manang. Yala, di kaya gapat, kababain kayo, no? Dagitalat pag-apaan niyaw. Mabakit kayo. At dapay ativ yung nga ubingan iti kastang araramidin niyaw. Baybayan yung aminan na kita sutor dita. Di yun ang panunutan ti may papan iti lalaki. Tikit di panunutan niyo. Kat no sa dinon to, ti pakaitan naman niyo, tababakit kayon. Anya nga Hilda, paklunan ako na. Ay, wa. Sige man langan. Wanan, I love you to, Teddy. Oh, agyaman Hilda. Kunak na awan namnamak. No, da kwartam dita. Agkasartakit din. Abe nga kwartak ngay. Kita mumot nga awan kwartak. Iso asikapay lang taggastos. Sige, makitan to, Teddy. Kano nga yasong batam tidat daton ko nga ayat, Hilda. Tano awan namnamak, agsubli aklangan kanimanang mo Mildred. Ay, kwa. Sige, aklonan kan. Ha? Talaga? When I love you to. Oh, thank you, Hilda. Ay na. Agsinsin na ron no ti text dagito duwa nga boyfriend ko. Mayat gayam
Uray last trip nga kunada. Ngam na igulpe matiduwa. Kastoy gayam tirek na ti ada inspirasyon na. Kasla nga makurkuryente nga kanayon ti barokong. Nagmayat! Agram ka na, tata sa iraw. Kanayo ng matan ti makilugan iti lugan ni Hilda. Katlo si kasi makakada, makiluglugan kan kwa na. Danunam pa balay danok pa. Una, ta-ar kila ag amapan agpalingkay. Imposible Agraraman ka mag. Pangalam kumangay ti kwartam, pagarkilam. Agpalpalibre ka kiti Sika di mo ipulagid ti aramid mo. Basta sarding amaw, da sarsarungkaran ni Hilda, tay naklon na kaon. Agayan ayat kamain. Agraraman ka matalaklakayan. Kat mo sakti inaklon na. Hanan ka. Apay nga agsipat ka ngay. Ay, dahil ito Ay, na gusto kay Tante di. Sayro, apay nga ngaglaban kayo. Di mo't agayan ayat tam Hilda. Ngam apay nga entertain ang pailang dahil ito tao. Ay, kwa. Lukasta, dua kamay nga inaklon mo, Hilda. Ay, kwa. Sumungbat ka. Dua kamay nga inaklon mo. Ay, ita kayon. Awan kayat ko kada kayo. Hilda, agsubli ka dito. Delikado. Baka siyak ti lubo banda no ibagak tagpaiso. Kabut-butang matdagita nga duwa. Liniklikak nga ro dagiti duwa ket jakon nagawat iti lalaki nga garam kanya. Nagbutengak ngamin. Amangan kit din no pagaramidan dak iti dakes numamon dati inaramid ko. Kat uray ti kapsat ko saan mata na nagawat iti lalaki amang sarungkar ken kuana. Kat ti matlugan ahul-hulogak insublik tajakon kabalan abayadan. Tajak matan makatrabaho taadon ti marikrik na iti bagi. Alakastan tugayem mo Hilda. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan day nga istorya, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Hello everyone! Naimbag nga oras si manan. Pakaragsakak launay ti kaadayo amang tartarabaya kanayon kadagiti drama tayo abiyag ti tao ken manang biyanang. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Cubs sa Trusita saan napud no nagan tintay drama. Ngam sakbay na. Hello man pa kini Alcatlino Mayas, Lolit Ating, kani Orlando Jr. Arnedo kanaminan akakadwana dita Spain. Kastimanti ko na ni Cubs sa Trusita. Dear manang biyanang, simple la kapadasan da ito ipadramak kan kangam sana mapukaw iti memorya. Adang amin ugali ajak masapulan ti asawa, banag adandani na kay libsunga. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysa. Masapol ang makapanaw tayo na ti pag-abangan tayo inton maminsan ang bigat bakit. Tane, rugyandan nga i-renovate da ito eh. Aya! Kat pag-alisan tayo ngayon, no pumanaw tayo ni Ibtoy, ni Store. At na nakita kapag abangan tayo. Di pag-abangan mo't lada kumpare kan kumarita. Ay, damari Lena. Uwan bakit? Di mayata kakaruba tayo ton ija kumpare mga padamat lang nga driver. Kat manungay ti abang ijay. Parehas mo't la dito'y Napimpintas la ija, ta igid amis mo ti kalsada. Ay, mayat nga rod alakay. Hanga kasla ito nga nag-adayo ti mapag naman ipo ni kalsada. Hello, aling ganda. Ha? Hello, matata. Manong kunam kanyak Eh, sorry manong. na kayo kanit ay kabarbaro nga agab-abang dita apartment ti kasinsin ko. Ay, wan, kalalis mi lang idinaminsan nga kalman. Diyak lang pagaro. Lapintas gayam ti kabarbaro a border ti kasinsin ko. Balasang kadipay, ading ganda. Ala, haanan. Adan asawak. Driver ti asawak. Kasta aya. Sweet lover nga ron, ano kasta? Ay, nagswerte matan ti asawam,
ta napintas kan seksi ti asawa na. Ay, aanmat hanakmat nga napintas. Anya asan? Nakapimpintas ka nga ron, ading. Isa makunak anagasap ti asawam. Apalak niya asawam, ading. Ha? Ay, well, siya gayam ni Peter. Sika, anyat nagan mo, ading ganda. Ay, siyak ni Rosita, Manong. Wow! Patinagan mo nagpintas. Nice meeting you, ading Rosita Ganda. Grabe, Rosita. Sumanarming ka pala dita. Umay ka agad na maturugtan. Maturukan. Sumaruno ak nga maturog no madamdama. Apay aya, sumanarming ka. Itan samad lang ang sami-sarming ka kasta. Kit-kita ak nga rod turupak. Nagpay sumatla nga napintasak. Maturog ka kid din. Maturukan. Madamdama akton. Napintasak matgayam nga agpayso. Karo siguro no malinisan nga permitoy rupak. Mayat matipurma dato agong ko. Datoy matak, mayat matlaang. Kan atidug dagiti ko mat ko. Kan uray datoy subil ko. Mayat gayam ti porma na. Tadtala nga mapansin ko nga napintasak gayam. Idi adda ka aruba mi nga nangibaga. Santo lang na amwak. Iso na lang tanapuskol datoy kiday ko ah. Ay takman kiti. Ikak iti ship na. Masapa ka rin mo rita. Kasigurado nga adumanan ti pasaheros. Oh, mangan kamot ka na. Adda ka dito sa ti panganan nga sumanarming ka manan. Kita ak nga ro dato kiday ko no mayat matlang. Kita man no bagay ko Nestor. Anyat na may amaya. Kaslawan mo't nagbaliw. Adamat Pinaing pisak base tanapuskol. Tilararamidan. No anyat intod ti apo alangam, di mon baliwan. Kat pinukisak lang mata napuskol nga rod unay. Bagay ko matlaang. Wan siguro ah. Di mo mat ngamin kitaan nga perme. Kita ama Ay na nakakonsentrate ka mang mangan. Amumot na fish ni Masida. Inton masiitanak. Sige nga rod, mangankan. Hello, ading ganda. Manabamat ti panagsalapay mo. Si kamat gayam data Manong Peter. Wan man tani na urnong manantilabaan. Rimwaren jay asawa. Napanen nagpasada. Ay wan Manong. Nay, bagbagay mo na takiday mo ah. Nadlaw mo matgaya Manong Peter. Wala, siyak pa'y ti kunam. Napuskol na na ito ni Kalman. Magbagay mo gayam no maahitan takiday mo. Ad-ad pimintas ka, ading. Thank you nga rod, Manong. Ay, woy, nagluto ak iti hot cake. Iyan ko no madamdamata pagsangwantaan niya agkapeta. Ha? Uray dito'y arobayan yon. Ta damat lamisaan ken tugaw dito'y. Maburing ak ngamin di tabalay. Tanay awan pa'y kasarsarita. Amangan na dakit di aramidem ading ganda. Ay, awan mat kahit di tanalpas konti panaglabak. Si kakit di Apay awan trabaho Manong. Ay awan, tagpinpinsyon akon. Ay, kasta aya. Pensyonado ka matgayam. Uwen, iso nga daak lang, anita balay ngagtugtugaw. Isa makaburing mo. Apay, awan asawam. Ay awan, nabayagan, anabaluak. Jakmatin ng asawa, awan mat nakitak, kaskin kakapintas, ading. Pasablugan nakmanan nga. Hanakmat nga napintas. Napintas ka. Apay, inasawa na ka nga ron nila kay mo, no saan ka napintas? Wan ang amahan namat nga ibagbaga nga napintasa. Anya,
Ay, naglokon day tang asawam. Apay ngay, rumbang ko mga iso tinomero uno amang ibagbagay ti kasta at asawa nakakit nga raon. Pulos to pa'y nga na nga imbagbaga. Iso nga imbagpay nga rod kanya, Manong Peter. Dayawam ti kinapintas ko. Ngam di asawa kat, uray na minsan, hangko nga nang nga imbaga na ti kasta. Anya, Ay, irwar ko man kiti dagi jay nahagpipintas nga bistidak. Nabayag nga na idulin dagi jay kat. Irwar ko ta usarak manan. Makapa-inspire mat gayam no ada mangibaga nga napintas ka. Ay, dagitoy. At ada nga lumas bangak no usarak dagitoy. Ibaga damanan na nga napintasak. Ay, inak man kay tiagdigos na ibadok datoy. Makigtot siguro ni Nestor no ibadok man ang dagitoy. Baka mas daaw. Ay, nabanuga ka nagpasada. Nasakit ti sikat kan bukot. Ay, wan, ibagam no makitsinda ka, tay kan kay ti pakitsindang bakit, wan. Wen, inton maminsan nga bigat siguro. Nagsukatak man pa, kapiak na madamdama. Hanamat nga napansin datoy nakita nga bistidak. Uray ko mamat no irimit na ti mapaspasadaan na. Haan mat. Tajay lang pakitsindak tititad na no kwa. Apay mat data nga asawa? Sabsabaliti style na. Mapanak malangan itaro ba yan? Agpalami isak basit. Ni, sino dahi di agsagsaga? Ay, ni Mang Peter Matkayam. nagpintas ka, ading Rosita. Nagseksi ka ni Tamadong. Thank you, Amanong. Imbag pakit di data nga lakay. Amo na nga apresyar dato'y baduk. Ma-apresyar na ti kinasiksik. Namdya asawak. Kasla hanak nga makit kita. Imbag pa ti daduma, tay bagada nga napintasak. Ngam ni na store nga asawak. Jak pulos mangagdata kanya na. Hanak samat nga labda dya nga asawak. Hello, Mare Rosita. Umay kayo man ikan iti sidaan nyo. Nagluto ak ngamin iti diningdang arabong. Ay na, nag-ima sunday ta. Thank you Marilena. Mabit lang tay balis ko niya. Ay, sige lang. Ta sa anak mo't kit di ngagdardaras, Mare. Anay, apo, nagsiksi ka mo't dun, Mare. Thank you Mare. Imbag kapay. Amom nga ibagati kasta. Ha? Anyat kit mo asawan, Mare. Imbag pa nga ruti sa bali nga tao ta ma-apresyar dati kinapintas ko. Ngam nila kay ko. Apay nga tangahan na nga ibagbaga data. Anya? Isu nga kunak nga bakahan nga lab nila kay ko. Anya? Ay, si kakit dimot, Mare. Inasawa na ka nga rod no saan nakaalab. Kat baka nga napilpilitan lang. Baka nailawan lang nga nang ikasar kanyak ngay. Ay na, di mo pagpanpanunutan iti dakes ni kumpare, Mare. Talaga siguro mo takas jay ti kinatao na, ah? Saan mo't ngagpapada ti lalaki? Ada nga mintay lalaki, asaan showy ako nada, Mare. Ngam iti ununag na, love na kaday jay, kas jay. Basta hanak nga kontento. Hanak samat nga lab nga agpaiso. Si Kangay Mare, ibagbaga nila kay mo nga napintas ka. Ay, wala, Mare. Kanayon, Inaldaw nga ibaga na day takanyak. Ay, imbag man Marilena. Rosita, bakit? Kitaan ka din dahil abok sinera. Nagpintasan niya. Ni, ay, mat. Sayang ti kinapintas dahil yung babae. Nagboksinera kit din. Madadala ito yung napintas sa rupa na iti kadadanog no kasto iti trabaho na. Wan nga rod Nagpudaw pa yun kan nagseksi. Kasla artista ti kinapintas na nagmayat ti agong na. Ay, sige, maturog-tan. Ala, iturog mo, buyak man pa iti laban na iti boksingera. Nagpintas ngamin. Amom, Rosita. Magbagay mo man ti short hair.
Aya. May mayat man no, paputdambas si kabuok mo. Sa bagay, oray anya abuok, bagay mo, tatalagaan na pintas ka. Thank you, Amang Peter. Ayun, mabalinti agpalabakin ka, Rosita. Tangdanan ka. Ay, katuan Kaano aya? Itan ano awan aramidem ading. Sige, mabiit lang nga ron ta isarak ti dagusme. Nay, nagpapukis ka matmaray. Oh, bagbagay mo tabuk mo Kasla imubing kasi ka. Thank you, Marilena. Kasla blooming ka kanayo na. Madlaw nga inspirado ka. Wana inspirado akan niya yung gagayam kan kakaaruba. Ay, konakno nila kay mo ti inspirasyon mo. Kasano nga inspirasyon ko day jakat uyawan naktupay. Anya? Imposible mo't dayta, amaray. Asawa na ka, uyawin na ka. Ay na, han mo lang amin nga amo ti style day jay kumparem. Naimbag pa nga ron ti daddo mga babae ta ma-apresyar na. Ngam siya nga asawa na katpulos nga haan. Anya? Iso nga masaksakit anak mo't no daddo ma. Iparupan na una kanyak nga sa balite kayat na nga babae. Ha? Uy, di ka maawatan, mare. Ay, basta. Jak amo nga ilawlawag. Basta hanakon nga naragsak. Da kayo nga kakaarubak te inspirasyon ko. Han nga dya asawak, mare. Nagaumayak, taumay ko ipakamuti pa nagkasarin di kasinsin mo, Nestor. Sino ang kasinsin ko nanan? Ni Elmo. Ay, mga asawa matlangan ni Bayaw, Elmo, nanang. Usto ang road. Sino ti asawaan na nanan? Jay sigo da nobya na at agakabangiba nga barangay? Asino ti bagbaga ni Helen? Nalipat akong tinagan na. Basta jay napintas kan na po daw. Jay natangos ti agong na. Basta napintas, jay nubya na. Ay, iso nga ron aray jay. Nagswerte mataninsan ko. Napintas di asawaan na. Kaubingan na pa'y da jay. Umay kayong tukanaw, no kasarda. Una nang, umay kami to. Siguro, ado ti umapapal ka ni Insan Elmo, ta makaasawa ti napintas sa babae. Un siguro, Ang artag ka no, mga daya babae. Sursurando ka no, pay. Sarabali na, basta napintas na nang. Ay, sige nanang. Inakpagluto iti pangaldawan tayo. Adto iti tangdang mo ang naglaba, Rosita. Ay, uray, haanak ko man nga tangdanan, ta pinakanak mat kan pinagmerienda nak ito balay mo, Mang Peter. Ay, saan Sa bali pa iti tangdan mo Aran, awat mo, sinuro kak dayta. Ay, thank you nga rod Uray, haan ko man, tatulong ko kanya mo, tanasingpat ka kanya. Kasta ngamin, nung nasidiga kiti may sa tao, Rosita. Nasingpat ka nga talaga. Kaya't ko ti ugalim. Man-man o ti lalaki nga kasla kanyam. Ay, pagyamanak apay, sana nasingpet, jay asawam? Jak man amo? Ay, jak amo ti isungbat ko ita. Ay, baka kaya't mo nga linisak da kita kukom. Uray libre. Amumaya tagdalos iti kuko. Ay, una. Kasta ti trabaho kay di ngam simbaduta. Taka na yun matan nga agsakit ti sikat ko. Ngam nosag paminsan. Ayos lang. Malaman nga rod, tangdanan ka, Rosita. Ay, haanan. Regalo kon kaniyam. Apay ang narabyan ka, Rosita. Nagap-gapwam. Kat napanak nagtrabaho Naglabak itabangir nga balay. Jay balay ti guwapo nga kaaruba. Nagguwapo man nga agpaysuday jay nga kaaruba. Lakayan ngam guwapo lata. Sino? Ay, basta jay guwapo ita Sige tayo, agina na ako, nabanugak. Di ka mangaran na yan. Haanan, pinakanak jay guwapo nga kaaruba. Ay, imbag ka pa Marilena. Apalan ka.
Apay, anya man ti apalam kanya akon, mare. Nadung mo nga rod nila kay mo kanyam. Very sweet. Ngam siya kat. Haan? Ay na, kas iti kanayon ko nga ibaga, mare. Agduduma ti lalaki. Saan nga amin kat showy? Imbag pa nga rod ti daduma. Taka na yun da nga ibaga nga napintasa. Ngam nila kay ko kat pulos. Awan pa'y lalambingan na. Maumumaakman. Anya? Ay, sige tayo nakilabaan gayam ni Mang Peter na urnong man ang timurang nan. Malaman, mare. Malam ti panaglabham. Kat uray mayat kay ditahan nga napudut. Makadkadlaw ako na, Rosita. Ibaga man ti agpaiso kanyak. Agpaiso nga. Kanayon ti ipapan mo dita balay ti karuba. Ado, ti makakit-kita ken ka. Mapanak lang mataglablaba. Anda ka di relasyon nyo, tila kaya karuba? Ay awan, nang ibaga matidta. Awan relasyon me nga magusgustwak ti ugali dya kaaruba. Anya? Nagsingpat kanyak, uray hanak nga kapkapin ano. Isu nga kay kayat ko ti mapmapan ijay. Takas laak prinsesa iti panagriknak no adak ijay balay dya kaaruba. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? No kunam nga sinaanak hanak nga mabutang. Pumanawak tadtan no kasati kayat mo. Agsinatan na. Ison tumatla nga naglami esti relasyon ta. Na umakon ti kasla nakaref nga relasyon. Anya? Han mo lang nga mo ti marekrek na. Iso nga usto. Madikon. Ala, napanan na nga rudon ngay. Diya ka mo, amare. Inakukus na mo't ng tibado na kat pimanawan. Ala, sa pulom pare. Diyak mo't nga rin makontak ti cellphone na. Diyak man amoy ti dadya nga asawak. Kalat mo ta nagbali na kasjay. Kinapudno na pare. Adu, ti imbagbaga na kanya. Kanayon na nga ay ayon ti bagina. Ha? Anya kayat mo asawan mare? Ana, ibagak amin nga imbagbaga na kanya, kuwan. Tapno maamwam. Kan amom ti aramidom, pare. Apay. Anya timbagbaga na kan kaaya mare. Ada ka matlagayam diti balay datata. Anyat gagaram. Agawid ta kanin, Rosita. Di ka kadyag kasta-kasta. Urnusun tati amin ka data. Awan matla ang tipatag ko kanyam. Unay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man. Ay, ni. Uy, tadtaman pa nga kundi arakop ka. Hanak to pa nga arakopan. Sorry, bakit? Uy, aklo nagkurang akan ka. Ngamin, napukaw ti kinalailok kan ka. Imbag man ta na panunot mo data. Nabayagan nga dib-dib-dibak data. Ado ti pakasaksakit ak kanyam gamjak lang ibagbaga. Sorry. Kampanti akmat ngamin. Kunak na okay lang kan katikas jay. Amom matakas tuya. Aan mata? Medyo nalailo ka idi. Ngam si mabalikan idi bumaybayag. Ngala. Sorry nga rudan, wine. Sorry mata. No, dandani ak na in love iti karo ba? Naglailo mat ngamin kanyak na ijay nga karo ba? Iso nga dandani natin nagtirik na kanya na. Ngamawan relasyon me. Ta, hanak mat piman nga inaram. Mabutang tada kang asawak. Ala, mapakawan ka bakit? Basta agawid tan, wine. Pumanaw tan ijay. Agbirok teti sa bali nga pag-abangan ta. O sige, nukas tati kayat mo bakit? Wala, pumanaw tan dyan. Simple lang nga kapadasan daytoy kunakmanen, ngam jak malipatan tanagbali na napasat tibiyag ko dayjay apagtan. Ngam idilaan dayjay, tamani po didin, nagbalin kami na naragsak nga agasawa. Aging ka nakabukal kami iti duwa nga anak. Alakastan, tuy gayam mo, Rosita. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan dayta akapadasan ti may sakap sa titi drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos, para ti script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite.
Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, Diyos tagi na kada tayo amin. Hello gagayem, nabara ang kablaaw para kada kayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kumusta man na ititunggal maysa? Manipod man kanikab sa Gemma sa naapudnoanagan tintay idrama. Ngamsakbay na, hello pay kanili sa Duldulaw, Laroya kan Larong family from Catherine Laroya. Ni Manang Ambet kan Manong Jimmy from Grace Elizabeth. Kastimanti ko na ni Kabsat Gemma. Dear Manang Biana, daytoy kapadasak ngay padrama kat idibalasang akpay kan balumet ti ina. Nasakit tinakem ko, tabaketan ni nanang ko, ngam adupay laeng ti pangatiwan na kanya. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Nana Ruseng, tulungan ka na mangawit ka na ita pinalingkin. Ay na, agyaman Alan Barok. Nala, igyon ti daduma. Wow! Nagbanglo kayo, Nana. Si kamot Alan, tilay bagbagamat. Anya na banglo kanwaga lingutak. Ay, basta nabanglo kayo para kanyak. Malang, mapantaki din Barok. Ay napakitulod na nga rudin di paradaan tatangdanan ka. Ay, saan Nana? Bayan nyo man ay tatangda-tangdang. Insan Alan! Si kamot ti masabat ko. Apay, nagapgap ko. Di mo ko na nanapan mo manan sinirpat ay balasang ni Nana Rosie nga balo di tadaya. Madlaw ko kat. Adda pa naggusto na kin ka. Saan ba? Adala na pan ko ginatang dita tersena. Kaya sa Jack Cursonada tay balasang ni Nana Roseng. Mabaakan ka na. Di ka agpili-pili ti babae. Ken may sa, nagpintas tay balasang ni Nana Rosing, ani Gemma. Nagpudaw pa si ka. No, siyak lang ti baro. Siya kun ti mangarem ken kwa na. Sika talaga insan, tilay bagbagam. Ala na nakaw. Sika man tilay bangi pastor ginwangin ton malmalam ta mada iti bagbagay. Sapay mapanak ko maagaram iton malam tatang. Right. Itaban pa yamangag ko ken kanayta. Tamok kat allergic kay ti balasang. No kaano makay kan sa kalaagaran. Ni tatang mat. Suportaran da kanilatan. Kan may sa. Diyan mo no kursonada nakmat ay kayat kong arman. Eh no kasta nga road. Sikat ti makamaw. Total, lumakay ka na baraw. Masapol mo talaga ti katakunay-nay iti biyag. Nangruna ka na lakayak matan nga amam. O sige tatang, sa paglatan na pastor tinuwang no malam. Tapno sa anak mo't nga agat nuwang ano mapanak agaram. Sigurado amaraw ta mapasungbat mo. Ta, ni mauli ka ni ti biyahe baraw. Kasla, apo kumton tay agbalin nga anak yaw no bilang laang. Ay, oo, tatangon. Hindi kayo madanagan. Lalaingag to ti agaram. Hindi, Gemma anak. Ay, adag tuk-tuk-tok. Adan samot bisitam. Awan matinam na maak nga sa nga elektad tananang. Ala, ingka nga rod kita inin ano asino da ita. Amangan mo't numay sa kadagiti agar aram ken ka. Ala ingka kitaan. Tenda mo maturugan. Makaturturug ako. Uwan nanang. Naimbag nga oras mo, Gemma. Ni, sa kamat gayam da tama nung Alan. Ay na, umunog ka Jak naman nga umay ka pumasyar ito'y balay Wala din. Adda ka din ni nanang mo? Ni, apay ni nanang ko. Simra ka na ay silid na. Makaturturog ka nung aminan. Nakaturugan aday jay. Aya. Pakipagalangan, napakpakumustaan ni tatang ko. Sige ading Agpatuloy ako.
Nikat ag merienda ka pa'y ama nung. Sana natin, nabsuga ko. Kunak nun, nakariimpay ni nanang mo. Nakaturog mo't gaya man. Gemma, anyat oras ang nagawid tayo sa nga ilimi di rabi eh. Apag biit lang nanang. Tay di imbagak nga nakaturog kayon kat pimanawmat nga dagos. Pakpakumustaan na kayo kano di tatang ni Alan. Anya? Iti anya aga po nga pa kumusta anak ni tatang na. Wano? Da kayo kit di tigagara ko man ni Alan. Impambar na lang ni tatang na nga mang pakpakumusta kanyayo. Anya? Imposible matangada kayo tirang tana. Kat danda ni kagudwa titawan nyo kanya na. Anya ka ka mo anak ko. Di kampay mo nagsarsarita. Idi lang nagrana kami di palingki at tinulungan na ka nagawit ka dagiti pinalingkay. Awan sa balin nga imbaga na kanyayo. Awan mat anak ko. Ni, insanalan. At takamot kayam dito itursena. Ti amo ni tatang mo kat napan ka manan nakaram. Sapay damdamagan na kanyak no sino ti mas swerte abalasang. Ay, tagay mo ka din, Sam. Agset ka. Sa anak nga umin-inom iti arak insan. Ang ni, apa yan? Di mo kunaan anabasted ka, ninsan. Si kamot, tinsan. Tsakto pa'y nagdatdaton. Ano yan, busted ba't nga bagbagam? Insan, ni ka di Gemma? Saan? Saan atay anak? Ha? Sino nga rin? Alangan mo't atay ina? Awan mat siguro dakas na no tay inati arma kinsan. Una yun, insan. Kat na nagpintas tay anak. Tay pa'y mo't ina, ti kayat mo. Agdubli ti tawon nyo adwa. Uno, kakainom kan samot nga mina, hindi dinapan ka ijay balay da. Kat napag sinukat mo, dagiti agina. Saan? Sigurado akit tiriknak. Ni Rosing ti kursonanak. Tarusing kun kunamutlatan kan ni Nana Ruseng? Iso nga men tinakariknak iti ayat. Kapoy tinaydumduma apayod na. Anya nga ya, payod, insan. Jak man mo. Manipod iti nasayop ko. Jak mo tan may kaditi panunot ko. Uri ibagbaga na nga agat dagan ni Rosing. Nabanglulat ta para kanyak. Ay, na insan. Talna ka man. Amangan mo't no, ada diferensya ta agong mon, insan. Kuira nga winsan. Itong madamdama. Mapankun to sarungkaran ni di balay na. Jak namin naranaan ni di namin san kay. Talaga ka din na disidido ka, insan. Uy, san. Ayat ko nga palapal ti ayat ko kan ni Rosing. Ay na, uray klasumgar iti day tangay bagbaga, minsan. Nay, si kamot gayam barok. Dumanon ka ah. Awan ni Gemma. Tayo na yabantay kasinsin na ka bangibang nga ilay. Ay, mayat nga rin nukas ta na Rosing. Ay, masayop ko man ang tayo na idumduma apayod na. Dala, umay ka at agtugaw ka. Anya ti kayat mong... Si Rosing. Anya ti bagbagam barok. Kunak, anyat kaya mo ga inuman, taiyalaang kaya kusina. Saanan, Rosing? Itaak lang na addan iti gundaway amang nyebkasken ka. Dito'y naluuban ariknak. Anya? Sikat kayat kong arman. Saan na ni Gemma? Na, anya dagitan nga bagbagam barok. Di ka maawatan. Nagbanglo ka talaga. Na, inigama mo ti imak, sa mo angut-angutan. Nagbanglo ka talaga. Ay, ayatin ka, Rosing. Dahil payod mo ti mang paturog kanya. Tay sulatan ti pampanunutag. Ay, barok. Amaw, makmakla at kalaan. Kaya naman manuak lang nga agdigaws. Tanalami istipanawan. Nang runa kat bakit akaon. Iso nalakaak amalamlamen. Urayan niya pa iti bagbagam. Basta ay ayatin ka. Sapay ko matadamat pag-aasakin ka.
Ni Jema, Alan. Kursunada na katay anak ko. Isulat ako man ati pagdatunam. Di nakadi kayat. Awan man lang ti mariknyam para kanyak, Roseng. Ay, ijak ambaw ti sumbat ko iti dayta Alan. Ikan ka iti gundaway mo ngagpanunot. Alan, Ket sapay ko ma, ta di nakto paayon. Alan, anya tinadamag ka, wasarsarong karam kanon ni Gemma ni Tadaya. Napasungbat mo ka din. Sana ni Gemma tatang, ni Roseng. Anya, tay inana. Uwan tatang. Ay saos, daytay kumamad ubingan at ipinilim anak ka. Kasano kayo pa'y amaadaan iti anak no ni Roseng ti Armam? Kat no inauna pa'y ngamsyak sa manang kunak ko ba? Tatang, iso ngamin tinakarit na tinagpaidu mga ayat. Andat nakita mayakan ni manang Roseng anak ka. Ay, kuha. Naidumduma nga minti paiod na. Kasla maawis launay tiriknak kan kuha na. Ay, nagtaer ka ba raw? Nagano ti ang gusto ken ka? Di mo pinatulan ida sa etra? Agtin nagkalagayam itikas ka ni manang Roseng. Kat, kanya nga ron. Awan mabalin tatang. No iso ti gasat ko. Anya matdata nanang. Hampay lang nga nagdatdaton nga alan kanyak ng madamag kulatan nga da kayo gayaman. Jema anak ko. Saan kumamot akastaa? Aklunag, ada nalimod apa naggustukan ko ana. Ang jakbot impagarop, asyak gayam ti kayat na. Ti amukot sika ti pagdatunan na. Kat inaklo niyo matan nga dagos. Di man laki nilatis mat nga umuna. Kasano no kwarta yu lang ti kayat na. Kasano no jay pensyon yu lang ti habol na. Ah, Agbabawi kayo tumatlaang iti udina no makabirok iti ububing. panagkunak at seryoso mat ni Alan kanyak. Ang dumteng to ti aldaw makabirok iti sa balay. Ay, awan mabalin ko anak. Basta takdirak ada ito a desisyon ka. Kat para makitaan nanang. Pasensya ka, nanak ko. Saan ko matanam namaan akas daw, ti mapasamak. Awan tinas kan nga kay dawan yu iti pasensya. Nasakit lang tinakam ko. Amok nga mailiw-liwag kung tumatlaang datoy. Roseng, hanay. Nakaragrag sakak. Tay manugot ka rumarta ita. Kaya't ka nga ipasal tapno makaliwak say kamot sa paminsan. Ay na, nakababain ngamin Alan. Ang mga nanya ti baga ti tao ka data. Awan bibiyang ko iti bagat ita tao, Roseng. Nagayatan tamoy. Awan matnas kan nga ibain ta. Ay, ni Jay mangay. Maklon ng tumatlaan ti sitwasyon ta. Awan matamo ka nagbasurakin ko na. Ta umunay ti amin. Jack pulos nagdatdaton ken ko na. Uwan, puno napintas kan ubing. Hanggang saan nga isuti kayat ko? Alan, Di mo unay pampanunutan ni Gemma, honey. Dahil ito'y agdama ti panunutan ta. kasladyak ngamin patyen. Nagano ti babae di ta nagpipintas. Ken ubing paingam siya. Ngam awan umasping iti naidumduma apay ud mo, honey. Jak masayop dahi tayo iti sabali a babae. Manday ta ka manin Alan. Anyaya pay udmet ti bagbagam. Gapo ka dita bumakita ka. Saan mo panunutan dahi ta? Ti importante ay ayaten ta titungkang maysa. Kasta akmetken ka Alan. Sapay ko mga ruda. Tasaan nga agbaliw ti panagayat mo kanyak. Ikari-kari. Ure na gano ti agpipila a babae iti isang anak. Si kantulat tati sa pulag. Ket agyamanak ta sa anak a pinaay. Jema, mapanak ije balay da kabagis ko ije kabangibang nga ilay. Taada ka no napatag apag sasaritaan may. May papan iti daga apag bibingayan may. Kat umian kayo ijay nanang. Kawanin ta iliwag pa idamat.
Bigat ton nga gawid ak. Sige nga rod, nanang. Pakibagam tulatan kini Alan, sa anak nga gawid. Tama nga no umay dito'y balay dayjay. Uwan, nanang. Ni, anda ag tok-tok-tok. Ay, sigurado nga ni Alan datan. Ay, nasaya at maiway at konti planok no kaskas ano. Mabihit lang, umayan. Ay, Gemma. Anda ka din ni nanang mo? Ay, si kamot gayam. Sumrak ka, Alan. Awan ni nanang, ada na panan na. Ngam ko na nga, no bilang tao may ka nga sumarungkar. Urayom ka, no? Sige ano, isuti ko na. Uray klatan. Umunag ka pa nga ron. Agmerinda ka pa lang. Pangururayam ka ni nanang ko. Agyaman ak, Gemma. Naibaga ka din ni nanang mo, no? Anya nga oras sa sumampag? Saan mat ngam ko na nga pagbiit lang iso nga urayam mo na? Alaman nga ron. Tama nga no, jak makaumay no bigat. Iso nga, urayit nga ron din. Rabiin. Ngam awan mo talagan ni nanang mo, Gemma. Adda siguro ni Ije dalanday jay. Narabian lang siguro. Ay, isa pa makaturturo ka kon. Ay, tinasaya at iturog mo pala ang Ije silid ni nanang. Ha? Alan, ingkaid idda Ijay. Ipagpabalay mo na, hangka nga agbabain niya. Ay, alaman nga ron. Indak biit, Gemma. Nagsip nga ta. Alan, Roseng, si kakaninay ta. Si mangput kakanin hanay. siyak datoy Alan. Ni Jim. Anya? Ay, mabit lang ha. Lukatakti silaw tapno makita nak. Gemma? Bado ni Roseng na ito suot mo ah. Uwan atap no kasla siyak ni nanang. Kantap no maibaw ing tirek nam kanya. Anya? I love you, Alan. Pang-asim ta ayatan na kumamat. Syaklatan ti ayatam. Saanan nga ni nanang tabakatan. Kabaalan ka pa'y mat nga ipaayan iti anak. Ay, Gemma, pangasim. Isardeng mo na nyaman ti kayat mo ang mapasamak. Di kang to agbaligi. Ay ayatek unay ni nanang mo. Jak to pulos guriban. Ay, nga ta. Ay, mabit lang Nini, sus, di ka gusto ba? Ornusan ti bagim. Oh, at ti ulas, akwam ta bagim. Ditakan. Ha? Hoy, Alan! Dinaktali ko! Hoy, mabit lang! Ay, naglukon. Rimwaran. Itaman pa ya si katin nangawis kanya karumbartaro sa ingari. Sigod ka, agparigatak pa ya mangawis ka na ka. Alan! Ano, ay, inarakop na kumbutan. Kat adata dito'y parke. Saan ka ka din na mabain nga da makakita ka na ta? Ay, awanan ti bibiyang ko, Alan hane. Inawagan na pa yun iti hanay. Adain puno ni Gemma kanyak. Anya timbaga na. Ay, no, anyaman tinaramid na. Di ka madaragan. Ta saan ang nagbaligi iti dakas sa plano na, hanay. Alan, insagana kung tibagek. No bilang tamay bawing ti imatang mo iti sa balay. Aklunag Maawatak tabakita kon. Di kan may paayan iti anak. Hani, saan ko maaday tati panunutem? Saan lang ba't nga anak ti kasapulak? Ti importante kat sikakan siyak. Agbinadang ta iti rigat kan ginawa. Agyaman ak iti panagayat mo, Alan. Iti kastoy akinabakit ko. Ay na, jak impagarop. Nga dapay lalaki ang mangiparik na kanyak. Iti nay dumduma a panagayat. Uray ibagbagada nga agat dagakan, awan bibiyang kao. Tao mo na iti amin. Day tapay udmo ti may saan nakaawisakin ka, Roseng honey. I love you. I love you too, Alan. Kablaawan kayo nanang, Alan.
nalpasan ti kasaryo. Agyaman kami, Gemma. Nanang, Alan, ulit takdag ki daw iti pamakawan Gapu iti madi nga inaramit ko. Ti planok nga panang dadal iti relasyon nyo. Ngam sa anak nga nagbaligi. Ala, lipatin yun dayta, anak. Mga barwanan tayo. Ay, agyaman ka. Kat sapay kumata. Di munto paldaangan ni nanang ko, Alan. Nang runakat umadayo akon. Saan to ang mapasamak na ita, Gemma? Apay, anak, papanamaya. Inakagtrabaho ijay Manila. Ada pang isarkan ti gayam ko kanyak ijay. Iso nga si kan ate makaamo kanina nang ko niya, Alan. Uwan, Gemma. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Jak tubaybay ang ninanang mo. Imadayuak nga rod ka po iti nakaro abain ko. Kat maragsakanak, tabayat ti panaglabas ti aldaw, no kasano ti kinalailo dananang kan Alan ididamo dati nagdan na, kimmarkaro pa'y itan, kat naragsak dalatang agdandan na. Kat syakmet, adamot na nasawa, kat duwan dagiti anak mi, kat naragsak kami matan asa nga pamilya. Alakastan, tugayim mo, Gemma. Alagagayam di naman natin nagpatinggaan dayta kapadasan ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa. Manipod ka ni Kabsat Junjun, san napod no nagan tintay idrama itangam. Sakbay na, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kan makablawan matan, ti family Saldivar, kan dagiti taga Kabulay, Santiago City, Purok Uno, from Ilocana. Ni Feliciana Balagat, kan amin na nakamang ti pamilyana, kan ni Mercedes Alaman, ti Takatar, from Ilagan City. Kas naman ti kunani Kabsat Junjun. Dear Manang Biyanang, dahito ipadramak ken kakat napasamak idi uso pay laeng ti dikipad a cellphone. Text ngamin tinagamamuan mi tinagbalin nga asawa. Kaya tapno maawata man na imbag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Nay, hanya day taladawan akit kita am Junjun. Agisim-isim ka mang kita di taladawan nga gembaw. Nagsiksing harap una day ti text-meet ko ninong. Nagpintas siya. Pinatuludan na kami ni diladawan na. Kat ay na, nagsiksi. Kita man ti magbaga ma-text-meet mo. Ay na, kasla ka mo iti mama iti luto di taon. Takaslag taw-tawan lang iti 20 na ita. Nagkinis ti kudin na nay. Kaya nagpintas pa iti pamagina. Ay katuan anino, taksila Diyos ako naman. Ay kaya no kasta, siguraduam nga ron aday tan ti maasawam. Tanay, mapanmutan ti tawan mo. O ninong, di kagdanag. Tamabiitin ang maasawak ni Janice. Hello Janice, imawag ka man. Wan Junjun, tamailiwak manan iti busis mo, anak sweet. Ay, kasta ka di Janice. Kahit kumusta ang iti aldaw mo ita? Kastoy, naragsak manin tananggig ko man iti busis mo. Ay na, parang sa karakbata ka na kita nga ibagbagam Janice. Kasla aglag to dahi ti pusok siya. Wen, nabayagtan nga ag-text mate. Ngam, tsak pa'y gayam amo ti tawan mo. Manot tawan mo? 30. Sika ngay, manutawan mo Janice. Ay, kwa, Junjun. At tawan naklaang iti nasurok at 20. Kunak ngamin kahit sa anak ka nagkamalay. Makita kami itiladawan mo nga ubing kapay. Ay, kasta ka di, Junjun. Sige nga, Rod, tani. Ada customer ko. Lakwak pa isudangan. Ada ngamin grocery ka. Ay, kasta niya. Alang nga Rod. Bye-bye, Janice. Junjun, insan, sa dino ti papanam? Siga magayam na ita, insan. Itayak pa ang mga iayabkan kang amdinak mo ti kaskaso. Anda mga min kasarsarita mi ti cellphone mo. Aya. Uy, imawag namin tinubyak. No kasta, adan nobya minsan. Napintas ko nagsiksi.
Ay ka, nasaya at ang arod no kasta insan. Tapno makaasawa ka matan. Ang kita ajay nasaya at ugali na. Uwan insan. Di kayo madanagan, tas sigurado ka na anos ni Janice. Kahit sa dinong arod ti papanam ngay. Di taman tersena insan. Umayak man ang tibilen. Ni, apay at tumalangkyaw kayo. Kasla darurayan yun, te. Anda sapsapulan niyo? Ay na, Ignacia ka anakan. Tantan awak nga rod ni Junjun no ayan nan. Nagbayag mga agsublay. Binaon ko ngamin ita ijibang ka nga mangalay ti bunga ti parya nga mawamutan. Ay na, kano nalabasak ita ijipun ti saba? Mayat ti tutugawan na ijay. Ang dama kasarsarita na iti cellphone na. Aya, ay naglokon day dyan nga anak kaw. Naangaran tay lutlutwag nga mawampay lang tay sagpaw kwa parya. Apay nga itakalaan, Junjun. Nalpasa ko na nangan nga itakala sumangpait. Jak na urayin tay parya. Iso na nga anak ko na. Pasensya na nang. Jak na puutan anang bayaganak gayam anak katugaw iti punti sa ba? Wala ta ko na ni Ignacia akasinsin mo ang nakita nakakano ang mayat ti tutugawam. Kanada kay inawag mo iti cellphone mo. Apay, asino di kinasarita maya? Kuha na lang. Ni Janice. Textmate ken nobya. Anya? At dagaya mo nobyam ngam di mo yung bagbaga kanya. Inuray ko nga minti na panawin, anang. Apanang ibagak ka na kayaw. Anya? Agad, ikasar mo nga rudan no talaga kapkap na kamaon. Wanto, nana. Di kampay ngamin nagkita iti personal. Agkakasano nga ruda mama mo manayimbag ngay no di kaya kita. Sarakam anak ko. Wan nanang. Mapanak iti banggag nilaw. Inang managaradaw. Wana. Dublan, ti pa naggagit mo. Tadi, aga bawang kansan. Anyang agat bawang ninaw. Kat awan mo't bawang na sindak itay. Tuyong amin ti sindak. Apay, di mo amuti kayat asawa hindi tagat bawang. Dandanin agkasal. Ha? Ay, natayo pa siguro mapasamak tayo kaninaw. Apay kay, kumusta kayo na tinubya? Nasaya lata ninaw. Kanain kami nga ginawa. Kahit nagkita kayo ni ti personal. Nag-date kayo. Saan pa ninaw? Nek, anya kukuim nga. Saraki mo na. Awisan, tarumar kayo. Tapno makapagkita kayo. Huwag man nga rod ninaw. Sige ibagak to itinubyak kag sarak kami. Hello, Janice. Mabalin ka din nga agkita ta? Pasensya kan, Junjun. Awan pa'y wayak ita. Busy ak namin iti trabaho. Kasta ka di? Kaano nga mabalin? Diyak pa'y amo, Junjun. Ngam di ka madanagan. Tano na wayaak. Awagan ka adagos. Uwan nga rod Janice. Urayak ti awag mo. Nga maguray ka. Talaga ka di akasta ti boses mo? Kasla maip-ipit? Uwan. Kastoy at talaga. Apay kaslawan gaganay gayam, Junjun. Aglaladot ka, mate. Di na nga rod kahit asabtan ti textmate ko. Nana, tabi si kano pa iti trabaho na. Kanya nga rod ngay. Adan tulat ta sa bali nga aldaw apa nagkita yo Ngam, apay pulos asaan kayo pa nagkita? San pa yung rod na? Kahit ko umangang sara kami. Tapno makitak mo't iti personal. Malakot urayam amawayaan Anya trabaho na aya. Adda ka no grocery na, nanang. Aya, ay ka ba nang nga rod ano kasta? Uwan siguro, nanang. Anyat nagan na ngay. Janice. Nay, kanagnagan na pa'y tay amamok ijay ilay. Kumatangak ba ni talakom amang gakabsat? Manaw akilaw tigatangam. Aguray ka. Kasla nakita kan akabsat. Nang kita am kanyak ngay. Malagipay. Kasla nakita ka ngaminay. When now? Karuprupam na siguro. No, nay.
Dahito yan, tigat-gatangam amangga, kabsat. Naggapuwak ijay ilitay. Ada nakitak ijay. Kalaglagip ko la ita. Sa dino tinakakita aking kwana. Ano tinakitam ninong? Di impakitam kanya kaladawan titiksmit mo. Karuprupa na di nakitang ijay ilay. Anya? Kaing ingas mo ijay picture na impakitam. Iso na lang ta. Bakit dayay? Anya? Imposible yan yan. Karuprupa na la siguro. Uy nga ta. Uno saan? Ang mga dino anak na tinubiam. Anya? Ngam no kaya mo? Agkuyog tanubigat. Ntakitahin iti bagbakaking ka. Nakakita mo yan, Ninong. Grocery ka de? Saan? Aglaklako iti mangga. Ay, sa baling aro. Ninong? Kaya no grocery tinigusyo tinubiak. Saan nga aglaklako iti mangga? Hello, Janice. Kumusta kan? Nasaya at matjunjun. Si Kangay, Mayat Janice. Kano tangay nga agkita? sigurado ka kadi akayat nakamakita junjun. Katuan Maragsa ka ng unay no agsabat ta, Janice. Ala, sige nga Ruth. Agsabat ta intong day off ko junjun. Agpaiso, Janice? Wen, basta ti kunak, saan ka amakigkigtot no agkita ta Ha? Tapay kong mga makigtutak, Janice. Maragsa ka na kidi, Basta, o ala sige nga Ruth jun. Ta, orasan ti trabaho mi Wan, Janice. Agan-anad ka kanahan dita, ha? Sagmamano tala ko mamanggay tangay, kaka Janice. Nay, kakabilin, si Kamagayam. Long time no see Wen nga rod. Ay, imakar ka magaya man iti pwestong ngaglaklako iti mangga. Wen, ta pinapanaw da kamin ijay. Aya, kat nakiasawa kan. Wano talaga nagbakbakit ka na balasa. Ay na, awan pa'y asawa kaka. Ay, kat di ka mapukawan iti namnama. Dumtang tulat ta. Ay, wen ano, adati maisabit. Wana. Nay, papanamanak, nakasukat kamay. Ijaili nanang. Agsara kami ita iti textmate ko. Aya, agkat ala, good luck kada kayo itinubyam. Sapay kumata maipasyarmon dito'y balay. Kano kaskasanaw, tulagan tayon ti kasaryaw. At damot tay bakam, kanlay maababoy mau. Isunti partin tayo no kasaryaw. Nakadayo kayo unay, nanang. Awan pa iti kasar. Di tanto matlat turong yaw anak ko. Hello, Janice. Sa dino tayan mon. Ada akong dito lugar a pagsabatan ta. Mabiitin, Junjun. Asidiga kun. Magmag na ako nga agturong ditayan mo. Anyat kolor ti kagus mo gayam. Nalambasit. Si Kangay. Puraw abestida, Junjun. Ala, huwag nga ron. Orayin ka dito, Janice. Bye. Nini. Adama, sumungad anak kabistida, babae. Bakit mo't dahil ta? Aho? Imposible ni Janice dahil ta, Ubing mo ni Janice. Hello, Junjun. Si kakadiday ta? Ha? Uwan. Siyak ni John na. Apay nga maamodak. Anya, anana. Unay kamatan, Junjun. Kat no siyak daytoy ni Janice. Anya? Siyak ti textmate mo ani Janice, Junjun. Isungarod ako nak, asaan ka makikigtot no makita na. Ha? Apay, di mo mailasin ti boses ko, aya. Uwan. Mailasin ko. Boses mo agpaiso dahil ta, Janice. Nana. Nagadayo mo tirupa mi tiladawan mo. Ay, apo, pasensya ka, Junjun. No, naglibakat ken ka. Ladawan ko, idi ubingak pa'y daychay. Ha? Apay kasla nagbaliw ti boses mo. Kasla bimak mo ti boses mo. Ay, apo, nabanuga ko na mangipipit iti boses ko, amang papaubing. Ha? Lukas ta? Kabailam abaliwan ti boses mo? Una, ta sinursuro.
Tapno mapamati ka laeng nga ubingak pay. Anya? Apay nga naglibak ka, Janice? Nana? Nagbutungak nga men. Tama nga no din naktukayat no maamuam abakita kon. Awa problema iti dayta. Ngam nasaysaya at kumano imbaga madagos tagpayso. Ay, pakawanan dak Junjun, ang saan kamot apilitan, no saan na kon akayat, itatanaam mo amon ti agpaiso. Hindi santa pa'y ang nagkita. Inayat ka, nana. Ay, Janice. Kan, napintas ka maglatang, oray bakit kan? Ha? Kan, amo ka nasingpet ka? Ada pa'y may sa nga hindi bakukin ka, Junjun. Ha? Anya dayta? Jay imbagak nga ada grocery. Saan ka de? Las-lastog ko. Inbagak latikas jay, tapno ad-ada ama inlab ka kanyak. Ngam kinapudno na, aglaklako aklaang itimangga ijay sidewalk. Saan ang mo't arupat kwarta? Tapno aramidon tikas ta, Janice. Ay, sorry, Junjun. Mala, bye-bye amon da kita. Napakawan kan. Tay ayatin kalata, Janice. Ay, nahagyaman ang Junjun. Ay, ayatan ka, may. Narang, adda kamen. Kaduak tinubyak. Ni Janice. Janice, isutiin na. Janice, sika? Ay, kakabelen. Sikati ina ni Junjun. Katuan. Ha? Nene, agam amu kayo kadigin ni nanang ko, Janice? Uwan. Nabayagan na sukik itinakok amangga ni nanang mo. Anya? Wala na ko. Kanayon nakapatawaran itila ko na amangga. Basta ya. Oo na yan apan nakairan rarana. Ay na. Kahit yung kadi malayo ni Janice nga agbalin ang manugang nanang. Ay ka, awang madakas na. Tabarukan balasang kayo, mo't. Pakaragsakak, ano da kayo tagkagasat. Tamo ka na saya at pa nagpuspuso ni Janice. Iso analagan tiriknakken kwa na. Ay, agyaman nga ron ano kasta kaka. Nanya akaka. Nanang, kunamatan kanyak. Tay ti mabiit. Agasawa kayo ni ti anak ko. Kasla mabainak may mangawag kang kaitinanang ta agkatawnan talaang. Nanang kunaklatan Makapaikawa matadeng gan. Ang mayos lata. Mayroam tantaw. Diyos to jay kunak dun dawn. Isuday jay ta nakita ka karuprupa tila dawan tinubyam. Kanya ngay, di sugayam ngagpaisaw. Ninong? Naiskam ka nga ron, ano kasta dun dawn? Ha? Dapay mo, Ninong. Wala, kaubeng di pakita na aladawan king ka. Baka magayam. Ang mga no anak na pa'y di naking kaladawan. Uno apo ko na. Iso na tayo dyan, Ninong. Ladawan na kami dagtaon iti 20. Bakit abalasan ni Janice? Awan anak na. Aya, kaya mulat na nga urakas jay. Uwan, Ninong. Awan mo't parikot iti dayta. Uy, alam, linastogan na kamay. Ilibak na, bakit gaya man? Nagkidaw iti pamakawan, may papaniti dayta, Ninong. Pinakawan ko matin, Ay, nusak, jak kaya na dya para king ka baraw. Nagtairi ka baraw. Kasano ang makaputot ka kay? Mangampun kami doon, Ninong. Umay kayo doon, kasarmikin ni Janice, Insan. Inton umay alawasan. Ay, kompormento insan. Jak maipasigurado. Apay nga, agkakaruba tayo matlaan. Ay, amangan nga min matuloy tay papanak no may alawas. Sapay, siga ko matimay sa nga abay, Insan. Mangkita ka langan iti sabali nga alaw minsan. Tanay, jak masangom. Ha? Pasensya ka ninsan Jak ngamin ni namnama kas jeti masawam. Ha? Anda ka di parikot itinubyak, Insan.
Nawan nga min tiganas ko insan. Excited akpay mga asawa kan. Ngamkas jay mo lagayan ti asawam. Aw, mo problema. Ura adayo ti bawit ti taon minsan. Awan mo daldala pusin mi sa bali. Ay basta, mangala ka niti sabali nga abay insan. Ado, ti saan ang mangayat kanya kaparakin ka, Junjon. Kusko sila pandakpay dagiti kakabagiyam. Kanuray ni ninong mo adagaw. Nagsakit ti panagkitkita na kanyak. Mana, bay-bay amila Janice. Saan nga isulat agbalin alapod iti panagkasarta? Ay, naimbag ano adda kabagyam adumar ay iti kasarta. Dumar ay daman kan saan. Ayos lat na kanyak Janice. Problema tan no di da umay. Di da maraman ang tikarin it baka ano kaskasano. Isuda ti maawanan. Saan adata? Agyaman nak, Junjun. Mariknak ti kinapudnom kanyak. Gaputa ay ayatin ka, Janice. I love you, mate, Junjun. Ay Junjun, matukol sa amat ti aklaw. Nagadumot ti dimar ay iti kasariyaw. Uy, narudanan. Kunakit di ano saan nga umay lagi ti kakabagyan tayo. Tadi na kayat ni Janice sa para kanyak. Anya asaan? Kano kompleto da. Isoda pa kay di ti nakakada nagbalbal ko. Madama pa lati kasar nga magbalbal kudan. Ala, bay-bay anyo idananang. Di ulat na panpansinan ti panagbalko da dita. Anya nga rod no may buseng. Awan mabali nanang. Ala ka, wala na. Happy wedding manan kada kayo kan ni Janice. Ididamo talaga sana kaya't dagiti kakabagyak ni Janice nga asawa. Ngam idi nagbaybayag na awat damatlaan kat mayat manantilin nangan mi nga agkakabagyan. Kat nangampun kami mat ka ni Janice itim bilang mi nga anak. Alakastan, tugayem mo, Junjun. Alagagayem, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapahay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen, Diyos tag ngina kada kayo amin.